Kada pomislite na naftu, verovatno vam jedna kompanija odmah padne na pamet. ExxonMobil. Ali kako je sve počelo? Pa njihova priča, to je jedna saga o neverovatnoj ambiciji, sirovoj moći i, naravno, kontroverzama koje su bukvalno oblikovale svet u kojem danas živimo. I ovo nije priča od juče. Govorimo o nečemu što se proteže pa više od jednog veka. To je priča o neverovatnoj, skoro pa nemilosrdnoj efikasnosti, o strateškim potezima koji su menjali igru i o nasleđu koje, da budemo iskreni, i danas pokreće neke prilično žestoke debate o našoj zajedničkoj energetskoj budućnosti. A gde sve počinje? Pa kao i mnoge velike priče, počinje sa jednim čovekom, John D. Rockefeller. Ali zaboravite na sliku nekog avanturiste koji traži sreću. Ne, on je bio, zamislite, metodični knjigovođa. Čovek koji je u potpunom haosu američke naftne groznice video nešto što niko drugi nije. Priliku da se uvede red. A pod redom se misli na potpunu, apsolutnu kontrolu. Vidite, dok su se svi ostali, pa bukvalno kockali sa bušenjem rupa u zemlji nadajući se da će pronaći crno zlato, Rockefeller je igrao jednu potpuno drugačiju igru. Mnogo pametniju igru. Njegov fokus, prerada i distribucija. Jer on je shvatio nešto ključno. Prava moć nije u tome da se nafta pronađe. Prava moć je u kontroli njenog puta do kupca. I ta njegova obsesija efikasnošću, to je postalo njegovo glavno oružje. Stalno je inovirao procese prerade, uspevao je da izvuče više kerozina iz svakoga barela nego bilo ko drugi. A onda, tu su i ti, recimo, tajni dogovori sa železnicom za jeftiniji transport. Krajnji rezultat, proizvodio je bolji kerozin za manje para. I sa tim oružjem u rukama krenuo je u sistematsko, pa uništavanje konkurencije. Dobro, ali jedno je dominirati jednim gradom. Kako je pobogu uspeo da tu kontrolu proširi na celu naciju? Pa, za to mu je trebao genijalan potez. Morao je da izmisli nešto potpuno novo. Nešto revolucionarno u svetu korporacija. A genijalnost tog poteza je bila iskreno u pravnoj akrobatici. Evo u čemu je stvar. U to vreme zakon je branio kompanijama da posjeduju akcije drugih firmi van svoje države, ali Rockefeller je našao način da to zaobiđe. Stvorio je trust. U suštini, vlasnici konkurentskih firmi bi predali svoje akcije poverenicima Standard Oila, a za uzvrat dobili sertifikate. Znači, na papiru sve te firme su bile nezavisne, ali u stvarnosti Rockefeller je držao sve konce u svojim rukama. I sa tom novom moći, ta strategija preuzmi ili uništi postala je, pa, brutalno efikasna. Zamislite samo te male porodične rafinerije širom zemlje. Jednostavno nisu imali nikakve šanse. Jedna po jedna, kao domine, padale su u Rockefellerove ruke, a njegova imperija je postajala sve veća i veća. Naravno, ljudi nisu bili slepi, bes je prosto ključao u javnosti. Standard Oil je postao simbol svega što je loše, korporativne pohlepe, neograničene moći. I taj bes je stvorio, pa, ogroman politički pritisak. Nešto je moralo da se uradi. I naravno, nešto se i uradilo. Posle duge, zaista žestoke pravlje bitke, čekić je konačno pao. Vrhovni sud je 1911. doneo odluku koja je odjeknula Amerikom. Imperija Standard Oil mora da se razbije. Bio je to, bez preterivanja, seizmički događaj. Posle toga, američki biznis više nikada nije bio isti. Ali, pazite sad, mislili biste da je to kraj priče, zar ne? Pa, nije. Kraj te jedne imperije bio je zapravo samo početak nekoliko novih. Ti delovi starog giganta nisu tek tako nestali. Ne. Oni su evoluirali, rasli i onda, u jednom od onih neverovatnih preokreta koje samo život može da režira, ponovo su se spojili. I tako, iz pepela Standard Oila uzdigle su se nove, naizgled nezavisne kompanije. Dve su se posebno isticale, Standard Oil of New Jersey, koji će postati Exxon, i Standard Oil of New York, budući Mobil. I šta su uradile? Nastavile su tamo gde je Rockefeller stao, sa istom globalnom ambicijom. Posebno su bacile oko na Bliski istok, prebogat naftom, i tako zacementirale svoje mesto u samom srcu svetske energije. I evo je,
ta neverovatna ironija sudbine. Skoro čitav vek nakon što ih je sud prisilno razdvojio, ta dva najveća naslednika Rockefellerove imperije ponovo su se ujedinila. Spajanjem Exxona i Mobila 1999. godine rođen je moderni supergigant, rođena je energetska supersila za 21. vek. A znate šta? Ta duga i komplikovana istorija, ona odjekuje i dan danas. Da bismo zaista shvatili šta je ExxonMobil danas, moramo da pogledamo jednu modernu kontroverzu. Kontroverzu koja na neki način sablasno podsjeća na one stare taktike i postavlja neka baš važna pitanja o moći korporacija u savremenom svetu. Selimo se sada u Gvajanu. To je jedna mala država u Južnoj Americi. Godine 2015. ExxonMobil je tamo pronašao nešto ogromno, gigantske rezerve nafte. I to otkriće je naravno otvorilo Pandorinu kutiju pitanja o korporativnoj moći naspram nacionalnog suvereniteta. I tu na scenu stupaju neke prilično ozbiljne optužbe iz različitih izvora. Navodno, kompanija je koristila svoj ogroman uticaj da osigura svoju poziciju. Priča se o svemu, o uticaju na vladu, podmićivanju novinara, čak i korišćenju sponzorstva kriketa koji je tamo super popularan da bi se pridobilo javno mnjenje. A tu su i optužbe o pritisku na ekološke agencije. I znate šta je možda najupečatljivije? Čak je i sam predsjednik Gvajane u jednom intervjuu priznao da dogovori sa kompanijom, nisu baš bili najbolji za Gvajanu. To je, složit ćete se, prilično snažno priznanje. I to nas dovodi do ključnog pitanja. Ko tu zapravo najviše profitira od svog tog naftnog bogatstva? A kad smo već kod profita, hajde da pogledamo brojke. Jer, na kraju krajeva, brojke ne lažu. One najbolje pokazuju o kakvoj se finansijskoj moći ovde radi. Spremni? 7,5 milijardi dolara. I ne, to nije zarada za celu godinu, to je profit za samo jedan kvartal, samo 3 meseca. Mislim da ova brojka govori sama za sebe. To su prosto monumentalne, zapanjujuće razmere. I naravno, ovakav uspeh ne dolazi slučajno. On je vođen, verovali ili ne, skoro istom formulom koju je Rockefeller savršio pre više od 100 godina. Znači, strateški rast na ključnim mestima, kao što su Permski basen u Americi i naravno Gvajana, uz ono staro, dobro, nemilosrdno smanjenje troškova. To je recept koji provereno radi i donosi ogroman novac. A šta se dešava sa tim ogromnim profitom? Pa veliki deo se vraća investitorima, to jest akcionarima. Evo pogledajte, za isti taj kvartal skoro 9,5 milijardi dolara je vraćeno njima, kroz dividende i otkup sopstvenih akcija. Mislim da ovo prilično jasno pokazuje koji su prioriteti kompanije. I sve nas to dovodi do, verovatno, najvećeg izazova sa kojim se ovaj naftni titan danas suočava, a to je naravno globalna energetska tranzicija. Postavlja se pitanje kako će se jedna kompanija, čiji su koreni tako duboko u fosilnim gorivima, uopšte prilagoditi budućnosti. I tu vidimo tu neverovatnu podeljenost, srž čitavog problema. Sa jedne strane, kompanija, tako reći, duplira ulog na svoj osnovni biznis, naftu i gas. Beleže rekordnu proizvodnju. A sa druge strane, ulažu milijarde dolara u tehnologije budućnosti, one sa niskim emisijama, kao što su hvatanje ugljenika ili vodonik. To kao da istovremeno pritiskaju i gas i kočnicu. Malo je zbunjujuće, zar ne? Dakle, kad se sve sabere, put od onog jednog metodičnog knjigovođe u Clevelandu do današnje globalne energetske supersile je, zaista monumentalan. Ali kompanija je sada na ključnom raskršću. I ostaje to jedno veliko pitanje za kraj. Da li će nasleđe ExxonMobila na kraju biti definisano neverovatnom prošlošću koju je stvorio ili ipak budućnošću kojoj, hteli to ili ne, mora da se prilagodi?